Hello friends, Hastini Jobs YouTube channel Narajotana Lamsogo, fighting Kasantine, Punjab National Bank ni Bishinti Nakatal, job ni notification Elenai, or notification Bishinte, Lazak Nai, Fire Safety Officer Tay, Security Manager Lazak Nai, Officer Fire Safety Baganke, vacancy tonai 23, Terrace Scalp of Perazaktango, Tenarok Kaham Kenai Nedi, the Manager Security Baganke, vacancy tonai 80, Test scale of any details on Kaham Kenai Nedi, the total vacancy tonai 103 vacancies tongo. Finding category wise vacancy na officer fire safety ni bagai hinke total 23 vacancies ni bisingo HC tonai 3 ST tonai 1 OBC tonai 6 te EWS tonai 2 te unreserved tonai 11 te manager security ni bagai hinke total 80 vacancies HC tonai 12 ST tonai 6 OBC tonai 21 EWS tonai 8 te unreserved tonai 33 te total category wise vacancy hinke ST 15 ST 7 OBC 27 EWS 10 unreserved के 44 fighting के संग और job नि बागै education qualification ते age limit ने लेनाय fire safety officer नि बागै के age limit नंगनाय minimum के 21 years ते maximum के 35 years रतिना और job नि बागै apply खालामनाय ते education qualification नंगनाय BE fire from National Fire Service College NFSC नागपुर नि खलायजातों के नरो और job नि बागै apply खालामनाय ते और qualification जागतंगो BTech BE or equivalent in Fire Technology, Fire Engineering Safety and Fire Engineering from College University approved by the AICTE UGC o course na TI 4 years graduation degree complete khajaga nara o job ni bagai apply khaimanai te aro qualification jatango AICTE UGC course tina bachelor degree khajaga nara o job ni bagai apply khaimna Manager security ni bagai ke age limit nangnai minimum 21 years te maximum ke 35 years juratina o job ni bagai apply khaimanai te qualification ke AICTE UGC T na bachelor degree khajatong ke naro o job ni bagai apply khaimanai friends naro o qualification details na video ni description thane kaham khenai nadi ang PDF na video ni description dra rinai o job ni bagai as realization rejaknai ST HC te others candidates rok ni bagai ro full details jatango kaham khenai nadi Hinke friends o job ni bagai online application last date tongnai 30 August 2022 ratini naro online application khaimanai application fee nangnai ST HC PW BD roni bagai nangnai 59 te others candidates roni bagai hinke 1003 rupees nangnai written examination bagai kisa topic result tongo questions tongnai 50 te maximum mark tongnai 100 te time duration ke 60 minutes o notification naro kaham khenai namusuke video ni description thane kaham khenai nadi तो फ्रेंड्स नरो नुगै माखना पंजाब नेशनल बैंक नि बिसिंगतिना ऑफिसर फायर सेफ्टी मैनेजर सिक्योरिटी नि कताल जॉब नि नोटिफिकेशन ओ महाय कताल जॉब नि नोटिफिकेशन नायना बागाय हास्तिनि जॉब्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खालाय सपोर्ट खायदि